Selamat melambi laku kita soranasang. Dolo domai lan nangka ki pengkarangan taloyate meloke tapamaatan penanta tabasa sura madatunna pengmatua ta mas sembayang. O ambil ki do suruga. Mak kurre semangat kan mak pole peraya langan mati olo malak bimi. Belanda tontongkan mirondong mi kulam butaruno sang bongi dendu. Mi pamilikan melambi yate sitola kamototoran baru. Totemu puang ipasadia watungki penangki siakaliki. Laum basa surak madatunmi. Bongsoran ni penamasarlo milako kami. Denopa nakadami laki nandung melo kipake lan katuangki. Ya mote pak palakung kipuang kisorong lan sanganna puang Yesu. Amin. Kadanna puang matua na dibahasa lamai Misa Yohanes pasal 2 ayat pitu saya laku sang puluh mesa. Mintu pak kaboroku. Tangia parenta baru kusura sang komi. Sang adinna parenta masaimo. Tu inang diomo kalemi tempon diomai. Ia tu parenta masai, ia mutu kada mangka mirangi. Apa kusurasan duka komi parenta baru. Ia mutu apa tongan diona Kristus, sia diona kamu. Belana ia tu malilin lendumo, sia ia tu manasana masiang parangmo. Minda-minda tu usanga kalena lan masiangna, apa ungkabiri siluna, ia mo tontong lan malilina saya lakototemo. Apa ia tu to umpakaboro siluna, tonang lan ia masiangna. Nalan tau ia to tae di poti tumbunna. Apa ia tu to ungkabiri siluna, ia mo lan malilina. Sia lolang lan malilina, sia tae natandai tu napatunna. Belanna napabutamu malilina tu matanna. Rampun demu tu Pak Basanta, mau poiki solanasang, ketontong ki urangi karena puang, tapoga ui lan allo tuota. Amin. Ya tu Pak Basanta ina, di pepenggerontok lan isak kadan akua, batongan susi tu mak pakaboro. Bagaimana sesungguhnya mengasihi. Ia kemalolo siapi tangata, tantu tatandai tu disanga pak kaboro. Sia tantu dikamali, tuma pakaboro, sia di pakaboro. Indemira dikuanna umpata apai tu pak kaboro, lan katuanta nenne pantan sukaran ki. Ondonganna tupak kaboro situru pangadaranna puang matua. Inang mandu sisengaran anna yatu pasanganna tolino. Pangadaran situru sangka lantoraya
Di pamati itin kumua, sipatu diampui tupak kaboro. Belan na iya mo, laum pamaarra kasih ulangan. Lalan na tananan dapo, lalan pak rapuan. Apa nenekmu tang manasa tupak kaboro. Belan na biasa di popeke to kideni apa di sipekai. Senga mito den duka tupak kaboro di pogau. Belan na muraiki katandan. Sia dibilang to mamase. Di pamanasa lan pak basanta kumua, ia tupak kaboro tu inang ditandai mo, tempon diomai, parenta masai mo, tontong la di pamanasa, ia rakaya, la di pamanasa situru parenta baru, ia mo tupak kaboro di pasiolanan penggauran. Tai gain su pak kaboro lako padanta ke marasan duka ki kabiri siluta. Susi duka tu pak kaboro ke diobang ripuduk. Apa tai anapayan lan penggauran. Anakku dak tamak pak kaboro kada. Batu puduk bangari. Sangadina la situang penggauran sia kalantukan tongan. Misa Yohane talu ayat 92. Parenta baru diona pak kaboro. Ia motu ma pak kaboro umpeulai sangka anak Kristu. Pak kaboro situru sangka anak Kristu. Ia motu pak kaboro di soyanan lan kamadiongan sia kalantukan pena. Mintu pak kaboroku sipatu la sia lama seki. Belana ia tu pak kaboro ludio mai puang matua. Sia minda-minda tumak pakaboro, iamo ludio mai puang matua, sia untandai puang matua. Amin. Ta mas sembayang. Kitole tuku dio olomi opuang. Mak kurre semangat, mak pole peraya. Belana mimbemokan atu. Umbasa surat madatumi. Unanung kadami. Kiranuan puang. Mitanan meloi lan penangki. Den nopak na mendadi sulo sabia. Unarang katengkangki lan dinoyate. Den nopak ki mak lingka situru lan pak purayanmi. Lan buangan kada satiang kaki edeki. Napo malabi sangami. Opuang. Rondongkan lanteng kaki edeki nolai linoyate. Mi pasakekan. Den no upa napa tuki karang. Apa tuki pegau. Mi pasake. Den no upa na mendadi arang sabia lanteng kaki edeki. Rangi mite pasambayangki. Potete sangat napong Yesu puang pelabak kasalangki. Amin. Rampuin demote tu renungan harian Toraya tanggal Alo Senin
tanggal 20 kasera bulan nanan tahun 2026 puang umpas sakeki soranasang salama tapada salama.